Tuat menpenhut ayat menpenekor ya kepor kebersih kebekodor kantam hakane ke alai. Tunakartamu itu kebersih hinde kantam hakane kepor ya alai kepor kebekong kantam nau perabruan. Nama kau alai kepor kebekong kantam subha bansian di desa yang surut. Nang menat nak kena kejiman sal keji buat usai ada buat kejimbunan dapat kai perabruan dia kedan berkejiman. Sir dimensa semua ada kan hidupan mana kepor sekepor kantam ini gedung dindi sampai bendosa lalu bendu ini ham sudah anda do kepor bentunja dalam senja ini gedung gedung kantam ini keserak ke bawah banyak siap langkat keserak ke bawah bendung dan jenis sabarnya ini gedung gedung ini sepensai nak pun kata bagai kata kebebas kata kelanda nak kalian gedung kita besok lo lesuk lapsuk tiket nomor punya Lesuk punya semua, lada punya beneran apa? Oleh jarap tong lentiar. Oh, ini telah hamdai bahag do. Tak perlu alai yang nempor mah. Tu kau gedol alai pentong lentiar. Turu ladap tong, keturu dang daj. Nomor kajing duna breu jongki rawan mantasnya ne hapo kenci molongren pek bentiar laban le pentong dok khai ki nong khwai handai te labat kali pentong dok ruki bentiar mde kum mensua ki bentiar ki bun kambha tang ki parking kantam hapo jika kwai kode kepor we alai oh betul ke dola he moh imat Red. Ini telah hek kedok mat mah. Nyentuh tuh. Sekarang bantu gitu kan. Perpoi pun clear ya. Terima hek kedok. Kami ke konsorno. Ini sukuman tanggawan tu. Jadi nyata ini bunda Kedai lela hek bahag kedok. Lai kilo la dona try. Space bit mah. Bahag dona dep. Mulai. Nakapung ke balai sikilo praspa saupo argram nakatiket arsan arnyo.
Kadi pung bani ko lagi. Bani sam. To ini pe kene boy dok ha ar kilo shispa. Ar kilo. Shispa. Nyup saw gram. Nah kapung ni pak. Nah katai kapung bahe pung basa. Kene mo ko be ko ba kham ha laban don lai kilo thrai dona kendet Nah kapung ka ba armo ar kilo kendai spa Andrew pho kendai na ka tiket number Andrew sauno ready lama ko biar dekat nang slam kata nang mi dok ha ba ha ini ru kawai ini lela cross lai kilo 100 kilo la bendon thrai Kadai ka do remo 3 kilo kendai spa ro kadai ka do rem kanero kadai ka do remo na kapung ka beningkong 100 kilo news 100 kilo news pa 100 pho ar gram kadai ka do rem ka bang ithe man sam snap tengna ka tiket number R Iwei Henryo kile lama remo Lai kilo Andrew pho ar gram na kapung kabasaw na kat tapung kabasaw kalau poy lama setuju bapak yang batas dan seterusnya kelayan udah ha kilo sanspa ar pho nyo na kapung kabasan kilo lespa apa siya kami mengisi sanspa jong upa kilo nyo spa kendai pho san bung turun la cross si lai kilo tekanero kadai ka do rem oh ko porwe lai ram kampung kebeningkong lapoy khad bahe sanyo bani sunyo patamo kanina kampung ka ba ningkong kadai ka do rem hi lai kilo saus pa kendai puan nah ketiket nomor Tigara karena kita cenderung dalam poin untuk menjaga kosong jokron disakini kadian teman batande ar kilo saus pa lai pho sau pung bun badu ki kanero kadai kadorem kibun kidok ke basakut man semsnem lai kilo Rius pa san Prapo lai gram na pung lo jinnya senyeperan mengaga ajket kilo nyaus pa sau pung na kampung lu bani live sau na kampung sau kadiru kau ini sudah banyak kan 10 saus patam yang sampai 10 saus patam tinggi perempuan ke badang raja kado turu dang rin kilo praspa prapunyo pun tuh kenyo suah kilo praspa prapsan pun na kapung kebasan kilo sanspa pra pengbasan sanspa
Andrew Penyo Pungwa na kapung kabasal. Sanspa Prabu Arpun na kapung balay. Kendai Bulai Pungimang na kapung kabasan. Sigilo Sanspa Arpo Prapung Pungbaar. Sigilo Praspa Sipogram na Pungwa na kapung kabasan. Sigilo Kendai Spa Prapusau pun 1 kg 984 which pun pon sa pon na kapung kabasau. Kam tasnya teh moloren tangki do khabah sudah mo. Baik kene bawa nengkong. Kajing kia jong kene gado. De 100 kilo nyos pak sopo ar. Kene kebaar. Lai kilo andrius pak lapulai. Kene kebalai lai kilo. Sospa arpo argram. Takaniru lai kilo ribu argram. Kilo kendai spa ribu kendai. Bahaya bagi dok. Sigilo Sanspa Andrew Kendai Pungwa. Askat. Na kapung kabasan. Na tiket nomor R. Oh, bahas imli ini umre tambari dokha. Ribar ki rabit bro. Coba. Ini kun rabit. Asmet. Sigilo Sanspa Prabu pun Pungwa na kapung kabasan na tiket nomor Sanspa Sanspan. Apa tiket? Kami tiket sini tiket tapi. Sigilo Nyuspa na kapung pembalai na tiket nomor not tayo supaya keberjabet kawin tayo huri siapa anta ang tayo itong tayo sila betul-betul